Remember, ibuka kuba wajenga, kuwa umekuja hapa. birashoboka ko wibaza ko wizanye. Inawezekana unadhani kwamba umejileta. Ariko principe biblique, lakini principe ya kibiblia yemeza ko ari Imana yakuzanye. inakubalisha kwamba Mungu ndiye amekuleta. Hama Alafu Biblia ivuga ngo Biblia inasema simamagarira abayakobo ubusa. Sitii bure wa Yakobo. So iyakuhamagaye Sasa aliyekuita igombi kugirire neza. anataka kutendee wema. Remember, Ibuka ari abagutumiye kuna wenye wamekualika kubera ko bafise imisi mikuru, kwa sababu uko na sikukuu. si wewe wiguriye ifana, Sio wewe umejinunuliaga soda. hari abagutumiye Kuna wenye walikualika kubera ko bafise umunsi kwa mukuru, sababu walikuwa na sikukuu. si wewe wiguriye Sio pilau wewe umejinunuliaga pilau kubera ubutumire kwa baguhaye. sababu ya ualiko wamekupa. Bateguye ibikwiye vyose Wamenyanyua vya kuhitajika vyote kugira ngo bakwemeze ili wakukubalishe kwamba bataguhamagariye ubusa. hawakukuitia bure. Eglise Kanisa, ari gihe twibagira, kuna wakati tunakuwa tunasahau iyi si ingoro ya Joshua. hii sio hekalu la Joshua. Iyi ni inzu ya Jehova Rafa. Hii ni nyumba ya Jehova Rafa. Iyi ni inzu y'Imana. Hii ni nyumba ya Mungu. Iyi ni nyumba ya Mungu. Hii ni inzu y'Imana. Iyo utumiwe na Salomo, Ukialikwa na Salomo, wikeka ko aza kuguifana changa pilau. utashakia kwamba atakupatia soda wala pilau. Nigi utarashika iwe, Na wakati hujafika kwake, ufise ivyo wikeka ko ava uko gukorera na vile unashakia kwamba atakufanyia kubera uzi urugezo kwa bwiwe. sababu unajua kiwango chake. Utumiwe na president, Ukialikwa na president, wikeka vyinshi kuruta ivyo wikeka kwa Salomo. utashakia vingi kuliko vile unashakia kwa Ni watumiwe Salomo. na president uyo. Haukualikwa sasa na president Ni sasa. watumiwe na Salomo uyo. Haukualikwa na Salomo sasa. Watumiwe na nyeni juruni. Wewe ulialikwa na mwenye mbingu na dunia. Ari jambo ngunda kuvuga, Kuna neno unapendeka kusema. ivuga ngo umuntu atanga icyo afise, Ninasema mtu anapana nacho. ni Imana itanga icyo Na Mungu afise. ni hivyo hivyo, anapana nacho. Kuba ari Imana Kwa yagutumiye, sababu Mungu amekualika. reka kwikeka bito, Acha kushakia vidogo. iratanga amagara meza. Anatoa afya. I tell you, Dababu kijukuri. iratanga intsinzi. Anapana ushindi. Imbere yuko micara ndiko ndabaganiriza ikintu gikomeye, Kabla ya kuketi niko nazungumzia kitu kikubwa. because many people Kuna abantu benshi kubera ingorane baba bahuye kwa nazo, sababu ya matatizo wamekuwa wamepitia emo. hari igihe bibagira ubukuru bw'Imana Kuna wakati yabo wanakuwa na saa ukubwa wa Mungu wao kubera ivyo bariko baracamo. kwa sababu ya vile wako napitia. Kaza ngo Imana nigishoboye. Wanakuwa wanasema Mungu hawezi tena. Papa, Papa, mama, mama, my brother and my sister, mwene wacu mshikanje. twaje mu ngoro y'Imana. Tumekuja hekaluni kwa Mungu. Twaje mu ngoro y'Imana. Tumekuja hekaluni kwa Mungu. Twaje mu ngoro y'Imana. Tumekuja hekaluni kwa Mungu. Twaje mu ngoro y'Imana. Tulikuja hekaluni kwa Mungu. Uwadukunze tutaramumenya, Aliyetupenda kabla yetu kumfahamu. yonanigwa gute kutugirira neza twaramaze kumenyana? Atashindwaje kututendea wema tumeshafahamiana? Uwaduhaye agakiza Aliyetupatia wokovu tutabikwiriye, na yoreka hatuistahili. kutugaburira gute turi abana biwe? Ataachaje kutulisha na sisi ni watoto Kubera iki wake? ndiko ndavuga bino bintu? Kwa nini niko nasema haya Mu mambo? mitima y'abantu Moyoni mwa watu hatuyemo ukwihebura, pamekaa ndani mu kukata mitima tamaa. y'abantu Moyoni mwa watu hatuyemo gucika intege, pamekaemo kukata mu mitima tamaa. y'abantu Moyoni mwa watu hatuyemo kwigwanira, pamekaemo ku buryo kujipigania. n'igihe baje ku Mana Mpaka pale tu wakati wanakuja kwa biyumvira cyane Mungu, ivyo baza gukora kuruta ivyo Imana iza gukora. wanajifikiri sana vyenye watafanya kuliko vile Mungu Ni atawatendea. vyiza nitwe tubabwira ngo Ni mwizere, vyema ni sisi tunawaambia ariko ari muamini. igihe mwizera ukwizera kwanyu kuruta kwizera Imana, muri mukwiye kwizera kugira ngo ibakorere. Lakini kuna wakati mnaamini imani yenu kuliko kuamini Mungu kwamba atawatendea vile amungejitendea. Ari igihe Imana Kuna wakati Mungu ishoboye kureka umukozi wayo anaweza kacha mtumishi wake agakora erere anafanya kosa kugira ngo agabanure kwiyemera ko ari watuma biba. ili apunguze kujikubali kwamba yeye ndiye anatuma vinatokea. In fact, abantu bose bahamagawe n'ingomezi nyinshi cyane, Watu walioita wengi na nguvu nyingi sana. Imana irabareka mutuerere duto duto gusa Mungu nyine anawachiaga mtu kosa tudogo tudogo tu kugira ngo ishire hasi lerezego, ili aweke chini ubwibone bwabo. ndabishoboye Naweza nagoma ndakubwire, niko nataka niwaambie, Imana niyo yaguhamagaye. Mungu
Mungu ndiye amekuita. Mugihagaze kuko uyu munsi singomba kwigisha. Mungali mnasimama maana leo sitaki kufundisha Biblia. Bame Yohana 4:10 mugihagaze. Wanipatie Yohana 4:10 mungali mnasimama. Imani kugirira neza. Mungu akutendee wema. I don't know, you know, sometimes people umwanya umwe abantu baraza Salomo. Wanakujenga Salomo. Wako mnyumba ya Mungu. Bali mungoro y'Imana. Ila bado wanategemea nguvu zao. Ariko bakaguma bizeye ingomezi zao. Even they are here. Nubwo bari hano. Information afise mu mutwe. Habari ambayo wako nazo kichwani. Ariko aritega icyo aza gukora. Yuko nasubira cha atafanya. Nico kimwe no guterura umwana muto. Ni pamoja na kunyanyua mtoto mdogo. Akacha yumvira nayo nyene kuguterura. Alafu na yajifikiri kukunyanyua. Iyo tugeze imbere y'Imana. Tukifika mbele za Mungu. Nous sommes des bébés. Tubatura abana. Tekana mu biganza bw'ufisi ya kuchana. Mikononi ya mwenye kuna pesa kupeleka. Now listen. Umviriza. Mugihagaze. Mungali mnasimama. Amatekanyo arahindutse. Historia yenu inabadilika. Umugambi Imana idufiseko mpango ni munini bireze uko umuntu yobisigura. Ni mkubwa zaidi ya gisi mtu anaweza katafsiri. Nimba woba ubaho kubera amasengesho yao. Kama unaweza kuwa unaishi kwa sababu ya maombi yako. Saa moja na nusu walikuwa wapfuye. Saa moja na nusu ungekuwa umeshakufa. Kuko nibigeze usengera guhumeka. Kwa sababu haukuombea kupumua. So you could die long time ago. Walikuwa wanafiye kera. Ungekufa zamani. Walikuwa wanafiye kera. Bisigura ngo gusenga. Manake kuomba. Ni sinye ya reconnaissance. Ni ishara reconnaissance tu. Ni sinye yo kumenya ngo reka mvugane nawe kugira ngo ejo ninageraho shika zomenye ko bitizanye narabihawe. Ariko nigi utosenga arakubesha. Ni ishara kusema cha nizungumze naye ili bikitimiwa nijue kama amenipa. Hata kama usiombi atatuma unaishi tu. Nigenda kwigisha gusenga. Ni mimi nakufundisha kuomba. Ariko ndafise n'ubwoba igihe utangiye kwizera gusenga kuruta kwizera Imana usenga. Lakini niko na uoga wakati unaanza kuamini kuomba kuliko Mungu nayeomba. Nigenda kwigisha kugororoka. Ni mimi nakufundisha haki. Ariko mfise ubwoba igihe utangiye kwizera ukugororoka kuruta kwizera Imana yakubwiye ugororoka. Lakini niko na uoga wakati unaanza kuamini haki kuliko kuamini Mungu aliyekwambia uwe na haki. Nigenda kwigisha gukorera Imana. Ni mimi nakufundisha kutumikia Mungu. Ariko birateye ubwoba iyo utangiye kwizera ibikorwa kuruta kwizera Imana iguhaye ibikorwa. Lakini vinatia uoga wakati unaanza kuamini kazi kuliko Mungu anayepana kazi. Nigenda kwigisha kwisonzesha. Ni mimi nakufundisha fanya ariko ndababara iyo utangiye kwizera inzara yawe kuruta kwizera Imana iza gukora ibyo wari kurayisa. Ukianza kuamini njia yako kuliko kuamini Mungu mwatatenda vile kuna muomba. Na ka espace gato. Ni ka espace kadogo. Nico gituma abantu banyerera. Kandi gihe banyereye. Nibamenya ko bahevye Imana. Baracibaza ko bizera Imana. Kumbe bizera amasengesho yao. Kumbe wameamini maombi yao. Nico gituma uzohura n'umuntu. Ndio maana utakutana na mtu. Nakubwira ngo ndafise Imana nini. Asikwambie ati niko na Mungu. Akakubwira ngo I am a prayer warrior. Atakwambia ngo chewe ngo ndumutenza komeye. Ndumugwanyo w'amasengesho. Mimi niko mpigani ndio. Ndumugwanyo na Jackie Chan. Wanda pigana na Jackie Chan. Kuko nakicizera Imana. Kwa sababu haamini Mungu. Yizera amasengesho yiwe. Anaamini maombi. Kandi umaze kunyerera ngaho. Imana irakurindiriye. Kugeza umunsi ugaruka. Wizereyo. So many people they don't know. Abantu benshi rero ni babizi. Many people they don't know. Abantu benshi ni babizi. Ni babizi. Hawachuwi. Ni babizi. Hawabichuwi. Kuburyo afise programme yo kuririmba. Akiwa na orodha ya kuimba. Bishise akirirwa ku kazi. Bikifika kishinda ku kazi. Hageze ku mugoroba. Bakifika jioni. Ngo ndaririmba gute? Sinasenze. Sikuomba. Yesu we. Nari kuwa gatandatu ku musozi. Nilikuwa sikiposho kumlima. Nari kumwe n'umukozi Imana Prince Mushindi. Nilikuwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Turi kumwe nawe. Tuko pamoja nawe. Muri competition. Mu competition. Turaheza competition. Tukamaliza competition. Ndabwira dusimbe gato. Nikamwambia turuke kidogo. Abantu barandindiriye. Watu wananisubiria. Ugiye gukora? Unaenda kutumika? Turaduga. Tukapanda. Niko ndatera intambwe. Mvugana n'Imana muzi. Nikazungumza na Mungu njiani. Nshitse aho abantu bari. Nilipofika mahali watu walipo nikatabiri. Nikatumikishwa. Arambaza finalma. Akaniuliza finalma. Ibi navyo bigenda gute? Ibi navyo vinaendeka gaje? Ndabwira abantu benshi. Nikamwambia watu baribwiye ko bazokora cyane kubera ko basenze ntibakikizera Imana bizera amasengesho. Walitembea kwamba watatumika sana kwa sababu wameomba. Hawaamini Mungu tena wanaamini maombi. Ndasenga nibiriko biravuga umuntu adasenga bino bintu. Naomba haviko vinasema ariko just nizera amasengesho nizera Imana. Lakini mimi siamini maombi. Nizera Imana. Mungu naamini Mungu. Hari abantu bagiye ku musozi. Walienda kumlima. Bamara umwaka. Wakamaliza. Ngo nibagaruka. Bazobaberekwa. Bagaruse batabona neza no mu quartier apana no mu isimbe. Aone hata vizuri mkarti apana kiroho sasa. Kuko
igihe kanaka yagiyeyo wakati fulani kubera ko yizeye Imana, wowe ugacujayo kubera ko wumvise uwagiyeyo ni wizeye Imana, wizeye amasengesho ya senze. uliamini maombi aliyeomba. So then Sasa ugarutse ukirudi zero resulta sufuri ya majibu, because you don't know. kubera ko ntubizi. Ukwizera kwawe Imani yako gukwiye kuba ku Mana yawe. kwa Mungu The wako. Bible says Biblia inavuga abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Abazinde those who know their God, abazi Imana yabo, wanaomjua Mungu wao. abazi Imana And I yabo. love my king, ndakunda umwami wanje, izina ryiwe ni Yesu. Hallelujah. I love my king. Avuga ngo mwizere Data, Wanasema amini Baba, nanje munyizere. mimi mniamini. Mwizere Data, Amini Baba, nanje munyizere. mniamini. Hapana mwizere vya Data. Hapana muamini vya Baba. So umukristo Sasa Mkristo ategerezwa kubaka relation anapaswa kujenga on mahusiano God, kumana ukwizera imani kumana kwa Mungu. senga. Omba. Yes of course, Ego ni ariko so. izera Imana hapana Lakini masengesho. amini Mungu hapana kuamini maombi. Umuntu yizera masengesho Anayeamini maombi aje akija atariko aravibra, hayuko na vibre, asa nk'uwacitse intege. anakuja sama amechoka. Nza kuvuga iki? Nitasema nini? Kuko asanzwe afise ivyo avuga, Kwa sababu anakutania ariko kuna jewe lakini mimi sinibaza ivyo nza kuvuga, kuko aravuga ngo niyo bashira mu mpanza mwemu wa Data azoza ngaho nyene, ngaho nyene. hapo Paloteya palumatumateya. Uracagurutse ndakubwira ikintu, Mungu anasimama nikwambie kitu. Imana igiye kuguha intsinzi, Mungu anaenda kupatia ushindi. kandi na muntu numa zo guhagarara imbere ngo agutsinde. Narivuze na muntu numa zo guhagarara imbere ngo agutsinde. Narivuze ngo na muntu numwe azo guhagarara imbere ngo agutsinde. Uzotsinda intambara zo ku murango, uzotsinda intambara zo mu ijoro, uzotsinda intambara zo mu mpwemu, utsinde n'intambara zo mu mubiri. Rero reka mvuga ivyo ngomba kuvuga. Abaguhagurukiye bagomba kugutsinda, bazokwitsindagira bonyene mu izina ryayo. Abakugwanya bagomba kukugwanya, bazogwanyana mu izina rya Yesu Kristo. Abagomba kukwica bagomba kukwica, bazokwicana mu izina rya Yesu. Abagomba kukuroga bagomba kukuroga, bazorogana mu izina rya Yesu. Ikintu kibi cyose bazotumbereza iwawe kizokata cihuta, kigaruka iwabo kidafise frein. Palo shatum pelomaya kutama. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Imana yambwiye ngo ngomba nkore, ndakwereke ko ari jewe nkora. Imana imaze kunoza indero kenshi jewe. Nigeze kwiyugarana iminsi 3. Rekeba amasengesho yose yo kuguruka n'iki ya kufunguka na nini, ndabwira Imana, nikamwambia Mungu, give me prophecy. ima uvugishwa. Then Imana iramba, Mungu akaniuliza, ni jewe mfise ivyo mvuga cange ni wowe ufise ivyo uvuga? wewe ndio uko na vya kusema wala mimi ndio niko na vya kusema? Nimba ari je ndakuvugisha, kama ni mimi sasa ndakuvugisha unshaki, na kusemesha usiga unsokororamu ivyo uvugishwa. Unakuna nichomoa ema vya utasabili. Zero prophecy that day. Sifuri ya unabii hiyo siku. Ni ndoto zose narazibagiwe. Hata ndoto zote nikasahau hiyo siku. Prophecy natanze ya Donald Trump. Prophecy nimepana ya Donald Trump. Nari nagiye ku musozi. Nilikuwa nimeenda kumlima. Ndavuga n'uyu musozi. Nikasema na huyu mlima. Uraza kumenya ko nsenga. Utajua kama naomba. Ndaduga ku musozi. Nikapanda kumlima. Nari niteguye. Nilikuwa nimejiandaa. Gusenga kuva saa 12. Kuomba toka saa 12. Kugeza mu gitondo. Mpaka asubuhi. Nanguye rakaba. Ijuri rambwira ngo genda ujyame. Sauti kanambia kalale. Asa which spirit is this? Ini mhemu nyabaki. Ndasambu ino diamond. Ninapomoa hii pepo. Mama musamburi diamond, kumbe musambu imani akuruhu. Mama pepo kumbe anabomoa Mungu. I say I destroy this demon. Ndasamburiwa mngemu. Jena siza umugore n'abana. Mimi nimeacha mke na watoto. Naje gusenga nta gufina. Nimekuja kuomba kuna
mitaani. Genda ujyame. Nikasikia sauti kalale. I say, which kind of a demon is this? Daimoni nyabaki. Ibaze. Jiulize. A prophet. Umuvugishwa. Umuntu ari capable kumva ijwi ry'Imana. Mwenye iko na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Yise Imana daimoni. Aliita Mungu pepo. Kubera imigenzo. Kwa sababu ya mwenendo. I repeat again. Father, in the name of Jesus. Data mwizina ja Yesu. Ndumva igicu kirugaye. Nikasikia nga imefungika. Ndavuga, what is this? Nikasema hivi iki. Kangenda njama. Nikasema taka ngajilali. Kugira ngo nemeze Imana ko nono na itahu. Ili nikubaishe Mungu kama nimemuelewa sasa. No mukujama sinasenga. Hata katika kulala sikuomba. Senga kugira ngo Imana ifashe kujama. None Imana indugise kujama no senga kubera iki kandi yandugise kujama. Naomba Mungu anisaidie kulala. Sasa Mungu anitumana kulala. Niombe kwa nini tena yeye ndo amenitumana kulala? Ndajama direct. Nikalala hapo hapo. Ele kikituma uhura n'umuntu Jesse ngisengera kujama. Mimi siku naombea tena kulala. Umuntu wese asengera kujama. Mtu wote naombea kulala. Numugarariji yanse guterama ariko arasigurira Imana ko agomba jame. Ni mkaidi alikataa kukaa, yuko anatafsiria Mungu kama anataka alale. Umuntu asaba uruhusha iyo batamuhaye uruhusha. Umuntu wese asengera kujama. Mtu wote naombea kulala. Numugarariji Imana igomba ko baterama ivuga ngo Mana ndeka njyame n'ukuri ivyo guterama ndabivuye mu nzigama muri rino joro, ariko jewe nsoma ijambo nkamwiyumvirako hama kambwira njyame sishobora gusengera kujyama kuko yamaye uruhusha tugende mu yindi dimension. Akomera cyakiyumvira nico gituma musenga n'amasengesho maremare yo gufungura. Ndio maana atakula mlamba maombi mara. Kuko mufungura Imana itagomba ko mufungura. Kwa sababu mnakula wakati Mungu hajawaambia mkule. But many time God said Joshua go and eat. Alikigecho se Imani vile Joshua gende fungura. Ndamenya ko yamaze kuvuga ngo ngende fungure. Najua amesema. Asigaguha Kenya no prayer. Nafikiria kukula bila maombi. Reka dusubire kujyama. Umuntu wese asengera kujyama. Mtu wote naombea kulala. Nikimenyetso ko Imana itaramuha uruhusha. Ni ishara kwamba Mungu hajampatia ruhusa. Ibase gusenga guki. Jiulize kwa Mana ngiye kujyama. Baba naenda kulala. Iyo Mana itanamenye ko ugiye kujyama. Iyo Mungu hajajua hata kama unaenda kulala. Idemisione, that is no longer God. Iyo Mana ubwiye ngo Mana ngiye kujyama ni anamenye ko ugiye kujyama. Iyo si Imana idemisione. Changu kuwasenga ikindi kintu ni kuti Imana itasi kugiye kujyama kuko nigi uzogomba ujyame basukavuga ndasenze nuzuvuga ngo Mana ngiye kujyama uzovuga rata bashata lema rekuska kuko irabizi kugomba ujyame bimwe. Shira ibiganza hejuru, weka mikono juu, gango data sema baba tumbereze ubuzima bwanje, elekeza maisha yetu data baba tumbereze ubuzima bwanje, elekeza maisha yangu data tumbereze ubuzima bwanje, elekeza maisha yangu. Ndako a prophecy. Nikupatia prophecy. Ndakubwira ngo ugiye kugira mariage. Nikikwambia unaenda kufanya mariage. Ugacuka gusenga. Unafuna ndakuomba. Ngo Mana mpa mariage. Mungu nipe mariage. Nikimenyesha yuko utigeze wizera umuvugisha. Kandi mutizeye umuvugishwa nayo. Nacifisi ivugana namwe. Narinzi kugiye kumushimira. Ukacumubwira Mana prophet yavuze. Ariko niyahejeje niyambwiye tuzobana. Narinje ngaho mumbwire. Uri mu mpemu. Uko kiroho. Ariko ugiye gusaba mariage. Uri mu mubiri hasigaye gusa kuturika. Barabakia upasuke tu. Vuga ngo data. Sema baba. Hindura ivyumviro vyanje. Badilisha mafikira yangu. Ndakubwiye ngo ugiye kugura imodoka. Nikikwambia unaenda kununua gari. Nkaba ntakubwiye marke. Uremerewe gusenga uti Mana ndagushimira kuko imodoka wayimpaye nagomba umbwire yariyo, ariko usubiye ngo Mana tena Mungu nipe gari. So muncamake abantu benshi bagendana n'Imana ntibanabizi ko bagendana n'Imana. Watu wengi wanatembea na Mungu na hawajui kama wanatembea na Mungu. Niyo ejo nababwiye. Ndio maana jana nimewaambia. Ejo narababwiye. Jana niliwaambia. Vuga ngo Mana. Sema Mungu. Izina ryawe ricigwe hejuru. Jina lako liinuliwe. Vuga cyane haleluya. Haleluya. Vuga cyane haleluya. Sema haleluya. Ari ibimenyetso. Kuna ishara. Bituma umenya ko wamaze kuba umunyamubiri. Zinatuma ujue kwamba umeshakuwa kimwili. Kada kivuge nche nigisha. Moja cha niseme nifundishe. Petro. Yohana. Yakobo. Bari ku musozi nande. Wako kumlima na nani? Na Yesu. Hazande. Pakaja nani? Elia.
nande na nani na hama alafu presence y'Imana yuzuye uwepo wa Mungu ulipotea. Petero aravuga, Petro akasema, mwami Bwana, twubake insago zitatu, ni vyema na tujenge tuliba tutatu, imwe yiwawe, kamoja kako, iyindi ya Eliya, kengine ka Eliya, iyindi ya Musa. kengine ka Musa. Winjiye mu mpemu neza, ukiingia kiroho vizuri, uyibagira ukaraba umwami, unatizama Bwana. But this time ariko kinogi usengera umuntu unaombea mtu akagwa sous l'onction, anaanguka chini ya ukachaumva unasikia ya mariage, ile mariage chamenya uyu yakiriye mwemu ya salle de reception, alipokea roho ya salle de reception, kuko nta muntu yoca mu mwemu yobona mariage kuko twararongowe, kwa maana kuna maneno kwenda kiroho ne mariage, maana tumeshaolewa. In fact nangiye kuvuga ngo mugiye kugura imodoka, namenye ko muri mu mubiri nagomba ndabafashisha ivyo mutahura, ndaheza mu bwanyu, shira ibiganza ya Jesus, vuga nanje haleluya, sema haleluya, ndabafashe cange tugarukiriza, ufashe papa. urujujwe unachaza, uguye hasi mu mwanya uri ya modoka, ile gari wujujwe imwe, umechezwa roho ya Toyota. Jesus, uba wujuje imwemu ya Toyota, unakuwa umechezwa roho ya Toyota, uri mu mwemu kiwa kiroho, ari ibintu udakora. kuna mambo Rero ufanye. igihe uvuze ngo mana ngiye kujyana, tunasema Mungu c'est vrai, uri mu mubiri, kuko umubiri wawe niwo utazi ko Imana izi vyose.